okuza kumanya ko obutimba bw'ensoro bwa gavumenti obwabire bwine kugabirwa abantu bukibwa mu district ya Shema nubwo abo by'obushobozi babire nibiguraho mu butongore byombeko byo kuragurramo abarwira barukutaha ahari Migina Health Center ya Kashatu ahari Kitojo Health Center ya Kashatu bigwireho buraro bw'abashaho aha makuru mabago kwiba obutimba bw'ensoro bwa gavumenti hereze kuhereza amarwaro kugabira abantu gashangirwe ngo kumanya ngenderwaho niwe turinzere yo kuvuga mwe kutubire tubikira aha kandi abashaho barijana barra nguhino bukumisinga mwe hati icyo nacyo kituteganisa abo kwanje basa kuraza kuba bashaho kandi kigali kinibwe kitaraze kubi kandi ukuza kubuza tine no muntu urukorera umuntu nakereza ki ekindi mwe nimwe tubashaba nimwe ngabo bunanizwa mu kitunde ki ningurabe nabumanya yuri nimwe mu byo mutugambira Omunyishengero Dickson Kateshumbwa habwira abakozi ba government korecho bashimira ku bantu bakora ngo habwo kubukushaka sente zo kuombeka nacyo tucangwe basa kugira ekizimwe k'eki twaza kucikomishoninga kumushange no cyomera abasha abarwire no ijareti to kwenda gukora embazo no kisereka ingano kishoboza cyo mushomurungi hano yametaka hurire ho kwa yakakomprenia iyo barwa iyo kakanda bo birogo mukambireka a district abantu bizama bashobora tubaro kuza kutera usabo atujya district kare na record zikoreka ngo abantu baragwiza nko kuyagamba inicha nanka municipal health officer tinkugira ngo abantu barware baratilista bararware bishe baraguza so nutekwa creatinga embera iyo kwakira abantu abo kuba amarwara gandi no abantu bakomplaininga ngo abashaho babagambira kure mukore cyumushikira kora niyo byanangisereza mukore cyumushikira kora musaving orarehe aje hihero mu magamba tinyondi hire deni mu replacing ninga tumugambire kinde cyo gukora urukurre by'amagaro mu Rushema municipality ashabirwe kumanya byone bitari mu marwaro ga municipality rero bakareba ko byakubasa kwikamo okombeke cyombeko cya Migina Health Center ya Kashatu enji y'abashaho hari Kitojo Health Center ya Kashatu hamwe no kuzitara Kashozi Health Center ya Kashatu byona bimazireho miliyoni igana nshanju na mwenda n'imitwaro 9 so the total project contract sum ya project says ishatu ezakozwe atna contractors limited it was 179.8 millions mwenelizo tuija kandi ngova ninga kwicereza irware sebinchaji abashaho bitu kuraramu bakatuhereza umuntu ahantu ho tumanyire ku budget ya Shema municipality rugera ha billion mukage kaza billion 18 ahabwo mwaka gw'ebyembariro rw'enkumi 2026 amakuru agagasha kwa mayi kwatwakire